Nongeye kubaha ikaze muri Voice of Angels Music Studies. Tugiye kurebera hamwe noneho uburyo ki icyo bita interval cyangwa se intera mu kinyarwanda mu muziki. Noneho turaza no kurebera hamwe cloche, uburyo ki ziririmbwa n'icyo zivuze mu muziki. Ariko mbere yaho tugiye kubanza kumva uburyo ki inota rya la, si na do biririmbwa ndetse n'andi manota ashobora kujya hejuru. Twihuse rero nk'uko twari twabibonye, uko tugenda tuzamuka buri nota rigenda rigira umwimerere waryo uburyo ki riririmbwa. Twari twahereye kuri do tugera kuri sol. Do, re, mi, fa, sol. Tugiye kongera inota rya la, si na do. So, ra, si, do. So, ra, si, do. Noneho ushobora no kuva hejuru ujya hasi. Do, si, ra, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, ra, si, do. Ni uko nguko ayo manota aririmbwa. Uko tugenda dukora imyitozo kenshi tugenda tubifata. Noneho iyo dukomeje muri interval tushobora no kugera ku manota yo hejuru. Iyo do yo hejuru ndimo kuvuga ushobora no gukomeza ukagera kuri re yo hejuru. So, ra, si, do, re, mi, re, do. Umva ko ni ibintu bishoboka. Icyo ukora uvuga ngo uko ugenda uzamuka ugenda wongeraho ibyo twita ento, nabyo tuzabireba. So, ra, si, do, re, mi, re, do. Noneho tugeze kuri interval. Ni ukuvuga ngo interval ni iki? Ni intera iri hagati y'inota n'irindi nota. Intera cyangwa se distance iri hagati y'inota rimwe n'irindi nota. Aha turahera kuri interval de seconde. Interval de seconde cyangwa se ibyo bita interahabiri. Interahabiri mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni umwanya, ni intera iri hagati y'inota rimwe ujya ku rindi. Ni inota rimwe ujya ku rindi nta rindi riciyemo hagati. Niba tuvuze ngo do, re, iyo ni interahabiri. Ni distance, ni intera yo kuva ku nota rimwe ujya ku rindi. Iyo interval de seconde uburyo ki tuyiririmba ni twagiye dukora imyitozo myinshi muragenda mubona ko twagiye tuzikorera exercice nyinshi. Urugero nk'uko hano mubireba imbere tugerageje kuririmba do, re, mi, fa, sol, ra, si, do, si, ra, sol, fa, mi, re, do. Ni ukuva ku nota rimwe uhita ujya ku rindi. Niba ari mvuze ngo si, ubwo interval de seconde tuvuye kuri si ni do cyangwa se ra. Ni ukuvuga ngo ni intera yo kuva ku nota rimwe ujya ku rindi ku rya kabiri ririkurikira, ujya hejuru cyangwa se ujya hasi. Indi interval niyo twita interval de tierce cyangwa se intera hatatu. Ni ukuvuga ngo izikurikiye ntabwo tuzadutinda kuko twumvise interval icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo interval de tierce ho ni intera iri hagati y'inota rimwe n'irya gatatu. Ni ukuvuga ngo niba mvuze ngo do, inota rya gatatu tuvuye kuri do tujya hejuru
ni mi, kumva dusimbuka inota rimwe. Cyangwa se nitujya hasi turavuga ngo niba mvuze inota rya do, inota rya gatatu ujya hasi irahita iba ra. Iyo niyo intervalle de tierce. Ubwo nabyo kubiririmba nabyo ni ibintu byoroshye. Ni ukuvuga kuva kuri do ujya kuri mi. Do, mi, ni ibintu byoroshye. Cyangwa se uva kuri do ujya kuri ra yo hasi. Do, ra, do, si, ra, do, ra. Intervalle de quarte yo biragenda bite? Ni ukuvuga ngo ni intera yo kuva ku nota rya mbere tujya ku rya kane, twaba tuzamuka cyangwa se tumanuka. Nimba mvuze urugero, niba inota rya mbere fatizo ari sol, ubwo inota rya kane riraba riri he? Riraba ari do. Ni ukuvuga ngo intervalle de quarte niyo ntera kuva ku nota rya mbere tujya ku rya kangahe? Ku rya kane. Urugero bavuga so, do, cyangwa se do, so. Tugeze kuri intervalle de quinte. Quinte. Aya mazina ni ay'ikilatini ariko kuyafata biroroshye. Intervalle de quinte ni intera hatanu. Uva ni ukuva ku nota rya mbere tujya ku rya gatanu. Niba tuvuze ko inota rya mbere ari do, ubwo intervalle de quinte tujya hejuru aba irihe? Ni ukuva kuri iyo do ukabara ukageza ku rya gatanu. Quinte tuvuye kuri do ni inota rya sol, tuvuye kuri do yo hasi. Do, re, mi, fa, sol, inota rya gatanu. Do, so, intervalle de sixte cyangwa se intera hatandatu. Ubwo nayo ni intera kuva ku nota rya mbere tujya ku rya gatanu. Urugero, nituva kuri do, inota rya gatandatu riraba ari ra. Hanyuma nko kuyaririmba ubanza kumenya, navuze ngo do, ra, ukumva wenda kuyigeraho biri kukugora, icyo gihe uzamuka icyo twita gamme. Do, re, mi, fa, so, ra, do, ra, do, ra. Ubwo iyo ni intervalle de sixte. Intervalle de septième, intera harindwi. Ni ukuva ku nota rya mbere ujya ku rya karindwi, waba uzamuka cyangwa se umanuka. Urugero, niba dufashe inota rya do, inota rya karindwi tuvuye kuri do riraba ari si. Noneho kuriririmba naho ni bwa buryo nambabwiye bwo kuzamuka gamme, kuva kuri do uzamuka. Do, re, mi, fa, so, ra, si, do, si, do, si. Noneho tugeze ku ntera intervalle d'octave. Mu kinyarwanda bavuga ko ari urunani. Ni ukuva ku nota rya mbere ujya ku rya munani. Mu yandi magambo, uva ku nota ryo hasi ujya ku ryo hejuru. Nimba ari re yo hasi, urunani rirahita iba re yo hejuru. Niba ari do yo hasi, urunani rirahita iba do yo hejuru. Do, re, mi, fa, so, ra, si, do, 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 do. Noneho ngiye guhuriza hamwe izo intervalle zose tumaze kubona. Do, re, do, mi, do, fa, do, so, do, ra, do, si, do, do. Reka turebe gatoya no ku makoroshe. Ku makoroshe rero, koroshe ni kimwe cya kabiri cya noir, kuko noir ivamo amakoroshe abiri, ubwo kimwe cya kabiri cya noir kiraba ari koroshe. Ni ukuvuga ngo muri mezire yacu twagiraga mezire yacu yuzuraga igihe dufite blanche imwe cyangwa se noir ebyiri
ubwo ku makoroshe kubaka koroshe imwe kubaka intwari imwe ivuye amakoroshe abiri, ubwo mezire yacu dufite amakoroshe ane cyangwa se noir n'amakoroshe abiri. Hanyuma nuko tubiririmba ni ukuvuga ngo niba tumanura turirimbye noir tukanazamuka turirimbye indi noir, aho ni ukuvuga ngo tumanura turirimbye ta folo yose ijyana amakoroshe abiri, noneho ta faible igatwara andi makoroshe abiri. Do iyo ni blanche, do ana manuel, noneho ku makoroshe tuvuga ngo do re mi fa so ra si do. Uriya ni umwitozo wa mbere, ni ukuvuga ngo ukora ku buryo ki nitumanura turaba turirimbye koroshe ebyiri, twazamura tukaririmba izindi koroshe ebyiri. Uriya mwitozo wa kabiri ho kuba ko bivanze tuva do re, uvuga ngo icyo ureba dufiteho amanota ni noir, ubwo igafata ta fol, do niba ari amakoroshe nkazamura naririmbyeho amakoroshe abiri, nibyo ngibyo. Igisigaye ni imyitozo turakora noneho kugira ngo tubifate neza kandi mu buryo bwiza. Ikidufasha ni mezire buri gihe, ni ukwitoza buri gihe kujya turirimba turi no gutera mezire.